Zelo sem vesel in ponosen, da smo po 14 dnevih od premiere, ki smo jo imeli v Ljubljanskih Križankah, Fausta, ki je nastal v koprodukciji z Ljubljanskim festivalom, da smo tukaj na El Cervantinu, na največjem gledališkem festivalu v Latinski Ameriki. Ta festival ni samo gledališki, zraven je tudi opera, balet, filharmonija in tako naprej, ampak tukaj nastopajo res samo izbranci. Zelo sem vesel, da smo se znašli med temi izbranci. Mislim pa, da se dogaja nekaj, kar sem si strašno želel, in sicer ljubljanska drama postaja prepoznavna, bolj kot je bila, prepoznavna med ljudmi, ki urejajo festivale, namreč gostujemo zelo v kratkem, že čez 14 dni gremo v Seul, imamo precej vabil za Iliado in tako naprej. Želim si, da bi dramo prepoznali v njenih res nespornih kvalitetah in mislim, da nam je to s tem Faustom v Cervantinu tudi do neke mere že uspelo. Faust govori o alkemičnih procesih, govori o dualizmih, govori o fiziki in metafiziki, govori o tisočih in tisočih let samote in iskanja lastnega jaza in obraza. Govori o temah, ki me preganjajo celo življenje, in predstavljati to v Latinski Ameriki, predvsem pa v Meksiku, kjer se je začela moja mednarodna kariera, je seveda zelo vznemirljivo. Naš Faust postaja od lokalnega seveda globalen in Meksiko je dežela srca, velikega srca, kjer mislim, da bo Faust pregovoril v pravem pomenu. We're very, very honored and pleased to have Tomás Pandur with this Faust, because, as you know, in this particular festival, we are talking about the relationship between science and art, and we believe that Faust very deeply studies what this relationship can be. Now, having this relationship carried out by one of what I consider the best directors living, well, it's an honor. His aesthetics are gorgeous, the depth of his studies are fantastic. So this is one of our most important events in the festival. I think that we are bringing back Tomás, who had been here so many years ago, and for some reason or another had not come back. So we hope to make a path with that. We hope to have Tomás more often, because he is always a surprising and enriching author.